Supreme Court orang kuno katal aba X namanya. X namanya aba Parliament Fruitis istamu. Aban bagai voting rina ni ordering no important. Tripura ni kabo 27, 37, 37, 38 almost similar no. Hai kono chung orang ke kuno simaya. You know what, I want to ask you one question. After practicing for many years, what advice will you give to young advocates? Ang tabuk Rouse Avenue Code se Rouse Avenue Code ordering no kaisa important code tambagai inke obo Supreme Court ni direction by obo special courts namjago MLA MPs rogni bagai. Dibur kaham jotono ang norogno ani channel lo taisa lamsogo ang tabuk oro Supreme Court of Hijack chini country ni highest court chengoro kaisa PIL oro file khaimani PIL hinke public interest litigation Manipur incident otoi cheng Hijack oro Delhi wa second tungmani opolong ke ground hono cheng Supreme Court onke obot machumo High Court onke chumna nanglia ang tini norogno funungnai tabuk ani aro pass bukari ang sekang pass namnai oro Supreme Court hamnan ke special pass nango apos nampai kangke ang bisingo habi ang norogno updates rinai obong ke pass namoros norok nai mano interns roko kabang mano Hijack ang tini tambagi oro faingke norok jotono saimano Manipuro cookies by metis ni bisingo violence chole tongo aboni bisingtei cookies rok pro kabangma state no brok shift kaithangka Delhi Hindi Jaipur Mumbai Bangalore Hyderabad a jagao brok ren nawi brok aro tongka tambagi ingke brok ni state thangmaya jeng cookies rok ni bagai oro Supreme Court phaika brok no voting rinan bagai because brok ni state brok thangi vote khaimaya ke brok no postal ballot aboni thutei brok no voting khairen na bagai jeng oro kaisa PIL oro Supreme Court rika norok jotono saimono voting busuk important abo kaisa chini constitutional rights se norok je X rok namani parliament ni through this namo inge je Supreme Court inge brok tamo na inge je a X namani abo kaham ke implement khaiga khaya abo ni through this Supreme Court jono justice ro Supreme Court oro kuno katal abo X namya X namani abo parliament through this namo abon bagai voting rina ni ordering no important chini leader rok no cheng Parliament was rohonani ordering no kaham leader nango chini state assembly o kaham politician ching rohonani nango tambagenge आज जगह से X tamo court tamo khainge court no katal no relief ria je X ni bisingtei abo se norok no relief ro ani video wo ang norokno je Supreme Court funungmani obo just code number 1 chimi se nukjago tai side by side inke abo joto administrative building mangse ang tini norokno funungnai je main code abong ke code ni code number 1 ni ulklogo mangse chini hearing tabuk no paika oro Supreme Court chini argument bu court khnaka chini argument khnapai court two grounds of dismiss karika petition kaisa ground inke election ongnani tai 3 days sitongko norok late ongka nei dismiss karika tai kaisa ground inke tabuk je short time o election commission of India brongni voter list of check hainani abo possible ya abon bagai court or dismiss karika chungbu chupchap chotongya chungbu chini argument forward khaika court o chungsaka ঠিক আছে চনো তাই 3 days পরে চনো ভোটিং তা খারিদি হাইফানো চনো যে 26 2 ফেস অং মণিপুর ইলেকশন
kaisa ke 19 April ta kaisa ke 26 April 19 April lo cheng voting khaime akunung ya haifano 26 April lo chono voting kharidi nei cheng saka Kashmiri borok all over India no tongo brok ni bo same problem no refugee ongoi brok different states of India tongo brok ni borok ke postal ballot by brok voting khaimano oro Delhi tong ti fano semu korno saka chini case of cheng jotono refugee tamage inge oro danga nangmani bagai ke tabo court ni order through 17,000 borok brok voting khaime yang nai bese gloss nai di tabuk fano ang officer sigo ani ulklogo boijoto non thang paika ani tinjona advocate rok tak fano tongko khanani bagai brok ke tiar khai tongo angke kaisa Supreme Court ni defects clear khaimani Supreme Court o case haino file khainani easy ya tambagi inke onek no brok objection tiklayo dilibu onek mutung kha haifano chingke kunu chuti rok semaya oro tungfano normal hinjago je 40-30 fano se oro deliwo angke ang norgono fungai chini Tripura bai oro Delhi busuk weather of fair lai Delhi ni ke norok nai di 30 yang ke oro 40 38 38 39 36 35 Tripura ni ke bo 27 37 37 38 almost similar no haifono chung orang ke kunu simaya chuti rok pano ang tabuk ani officer noro norok naimano jotono thangjak janjani kodo aidrebo angke kebu bai kebu cheng malai mia tambagi ingke jotono brok ni janjan kodo thangpayo an ingke tini Delhi High Court tongo Delhi High Court tamni case ingke Delhi wo je vocational trainers a teacher rok no terminate khaiman bagai around 400 teachers brok ni bagai tini represent khaina thang tongo last time hearing ongoi issue notice khaika short date no chono rijak onek no busy ani videos ang haino rimai tambagi inge asekeno busy chinaro case je media highlighted case mang se fayo chin officer cheng tabuk oro naising tongo chin matter yang side of a code of ani dol Binod of chini Sunilji Bihar ni Binod I want to ask you one question after practicing for many years what advice will you give to young advocates आप हिंदी में भी बोल सकते इंग्लिश में भी बोल सकते हिंदी से बोलेगा तो और अच्छा है ताकि बहुत लोग सुन पाएंगे तो कभी ये होप नहीं छोड़ना चाहिए यंग लॉयर्स को मेरा यही सजेशन है कभी होप नहीं छोड़ना चाहिए थैंक यू obong ke mango juice ang ani matter naisinte obon dengi tongka ogan ro phalo yang side judge knali chini matter tambagi inge bini meeting tongkone bo tini chini item ose soglia inge bo chono juno date rikha kodo amtino onek no time nawo boi baksa haino dakti ongna hini chong kodo amti dakti ongya tambagi inge joton case no urgent cheng aidrobo mention khaijak hearing khainan bagai haifun judge sabo oro kodo jotono equal kebno cheng sikang preference rimaya nei nali kodo botam gari tong my gari no paina musu go ang Mercedes yang ongke sakabo
ang tabuk Rouse Avenue Code se Rouse Avenue Code onek no kaisa important code tambagai inke obo Supreme Court ni direction by obo special courts namjago MLA MP rok ni bagai je safano MLA MP rok ni case inke o code of finai ke brok ni time bound manner tei brok ni case complete makayo norok recently news rok bol nai mano Delhi ni Chief Minister Arvind Kejriwal tai Deputy Chief Minister Manish Sisodia Aam Aadmi Party ni brok no o jaga no tupjago o code tambagi inke brok minister ni bagai brok Delhi liquor scam o involved ongo nei ambagi no brok ni case khaijago ang tini oro code tambai fainke anike kaisa labor matter tongo kaisa workers no payment riya ni bagai ang oro code khaiga bono payment rina ni bagai obon pore ang high court thanai ani high court bo tini matter tongo Delhi no busy asek video rok khaimia obon ke court yang suja yang of facing ke restaurant ya sorry cafeteria angke tini coffee chimno nakha breakfast bo khaijak ya time kari ni bagai